abo siyalivalida on Tuesday but usathana ngimnje ngathi eyami imali uzoyikhipha and mina ngisazonikelisa angidlali nasemini ngoba ngiyanikela ade ngiqedela omnye umfundisi check ade msayinele ka 30,000 angifuni ukuthatha imali ebantwini mina engakwazi ukuyikhipha angifuni ukuba umfundisi ngidlile umzalwane enkonzweni anikele ngaphezulu kwami ngoba nginoxolo olukhulu ngatshela uNkulunkulu ukuthi angikwazi ukuthi ngiyinceku feke kube yimina enginikela ngaphezulu kwa wonke umuntu ngoba ne-anointing yami nezilingo zami nezibusiso zami awuthi isandla sakho kanje sinyakazisa uyazi usho ukuthini yazi uthi isandla sikaJehova siphezu kwakho ithi umbuzo makhelwane siphezu kwakho noma siseceleni